Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba K1 TV, nk'uko mu bisanzwe tuba tuje kubagezaho amakuru agezweho aya politike cyane cyane ibiri kubera muri Congo. Tuje kubagezaho iyicwa ry'umukoloneli bita Makanika wishwe na drone zitagira abantu, aho yicanywe n'abarinzi be 6 bamurinda. Uti byatangiye bite? Ni mu gace ka Gakangaru mu murenge wa Minembwe, aho abaturage bavuze ko babonye iyo drone bagakeka ko ari iya FARDC yari ije kwica uwo muntu, ariko abandi bakagenda bavuga ko bakeka ko yakomeretse, cyangwa kandi bakavuga ko ari guhungwa, ariko amakuru yaje gusakara ahantu hose bavuga ko Koloneli Makanika yishwe n'ingabo ze. Abanyamurenge aho bababaye cyane bakaba bafata uyu mugabo nk'intwari ikomeye. Abanyamurenge nabo baba baratangije umutwe witwa Twirwaneho, aho bavuga ko bawutangije kugira ngo batazabamara, bagatangira kwirwanaho, bakavuga ngo reka twirwaneho. Aha ngaha rero byari byakenze gutaho M23 yari yafashe umujyi wa Lubero, bari gukangurira abaturage kugaruka mu kazi kabo, kandi hose hagarutse amahoro. Ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa M23 aho bari mu ntambara bamaze gufata muri Lubero mu gace ka ruguru k'amajyaruguru. Byakomeje kugenda bivugwa cyane ko uyu Koloneli Makanika yishwe, aho yari akomeye cyane, yarayobowe n'umutwe wa Twirwaneho w'abangaba b'Abanyamurenge. Amakuru turakomeza kugenda tuyakurikiranira. Ni agahinda gakomeye mu Banyamurenge, ndetse nabo bagiye bavuga ibintu byinshi by'uko bavuze ko icyo gitero cyakozwe na FARDC no gushaka kugira ngo bace intege uyu mutwe, kugira ngo bagende baca intege bareke gufata uduce twinshi, kuko uyu mutwe bita Twirwaneho bashaka gufasha M23 kugira ngo bafate utundi duce tw'igihugu cyose ya Congo, noneho ibintu byose bisubire mu buryo. Niho habereyemo yuko bari kugenda batangaza ko uyu Koloneli Makanika yishwe. Uyu Koloneli Makanika yari umugabo ukomeye cyane, pe, yari uyoboye umutwe wa Twirwaneho w'Abanyamurenge. Turakomeza kugenda tubakurikiranira tumenye ese bimeze bite, utundi duce turagenda dufatwa, si umutwe wa Twirwaneho biragenda bite. Ni amakuru twakuruye yuko Abanyamurenge bari bwifatanya na M23 bakagenda bakoresha kugenda bafata utundi duce twinshi cyane tugize iki gihugu, kugira ngo bagarure umutekano mu duce twose tugize iyi ntara, uduce twose tugiye tugize iki gihugu cya Congo. M23 yamaze gufata Goma mu minsi yashize, abaturage basubiye mu mirimo baratuje, iri gushaka gufata utundi duce twinshi cyane kugira abaturage nabo bose batuze bamere neza. N'ahangaha rero uyu mutwe wa Twirwaneho nawo wavuze ko ushaka gufasha M23 kugira bakomeze bafate igihugu, bagarure amahoro muri iki gihugu cya DRC. Nangwe M23 yakomeje kugenda yataka, inagenda ikangurira abaturage kugaruka mu mirimo yabo, ko amahoro yose yuzuye n'ahantu hose. Iyi ni K1 TV, njye Ndishimwe Khabana, kugenda mbagezaho amakuru y'ibijyanye na M23. Murakoze, murakarama, tugenda tubibakurikirana n'utundi duce twinshi. Imana ibarinde.